Okay, mnyono wanje murebo wa Kiara Media News Center echokwano okora nchwa kiri chamane kandi nyishiriza njeno miso no kugira nti olire kurungi jebare yolire no okora kandi mukama na yibare kubana njeno miso no kureka ngo nabusesa kurungi onakorera izoba onchiza njeno miso no kureka ntugamba nsonga sari zamuna zamwe abitu kandi yene rama yoji hano murembo rwambara no tuli njeno miso no kureka ntutera tochi na kusinga munonga ombiceka bitare bimwe na bimwe kandi narokora ngo twasukwa tutambura kurungi no kumanyembe no kuzene zitambura echo ino kwano kora izuka kano ino kwano jero miso no kureka ngono kwasagana na aba Maclean List House ni wabantu kandi abakwasa kwano bajero miso no kana bakuriza kano buhereza burungi kikwatagene na no boraro mu district ya Rubirizi ikindi cya kabiri nibo abantu abakwasa kwano bajero miso no kureka nkakiri ne bakugambira nti echo ino kwano kora ni kimwe cyonka jeno miso no kureka ngono kwasagana nabo kandi izuka ngo ikindi cya kabiri tune abantu abakweta Abambara Community Institute, Mbara Community Institute no Rembo orwambara kandi n'abantu abakwegesa tukwatagenena na abantu bikwatagenena na mass communication kandi hotel management accountancy na misamandizo na kusema mononga bikwatagenena na tukwatagenene na embera eyibye mukono then awunchirize kandi basukwana jeno miso kandi nkwanzura kandi nanitokea Kiara Media News Center tukore ibintu bingi munonga ibintu bitukora zikantwegesa abana ikikwete banka practicals nonda kureka nonda kwiga bintu bikwatagenena na kamera nonda kwiga editing nonda kwiga abintu na kusinga munonga bikwatagenena na ebintu byo mukono na kusinga echo no kwano manyango cyo no kwano machamani nokorangwa hakiri wasukano jeno miso na okorangwa wasukano iga ebintu bingi na no kuriba ngo abasakano manya imbara kukwene itambura tukwatagenena na ebintu ebye mukono yes izuka kan mnyono wanje obahati ya twakusindika umurembo rw'abanyaruguru tunemo abantu bashatu tunemo abantu bashatu tune abakwenda obwa MP 2022 na mukaga kandi tunemo abantu bashatu by then abakwenda obwa Women MP 2022 na mukaga asatu na gumwe akutukwa ntuzana na information keji cyabakiri cyurunje wasukano jero miso no kureka ngwakirwa wasukano se alinga linkage na sialinga link kandi jeno miso no kumanya embera ko kwene itambura kurunje munonga umayena na binje munonga side kujango turi umurembo orwambara na twine yo muntu obakweta Honorable Cadet Benjamin Buturo kandi owabiro former MP w'Abanyaruguru constituency twine yo ndizo bakweta Honorable John President Amuhira obahati kandi we nowe omuntu abena jeno miso no kureka ngu na bachi ya person ingasi no omuntu abera ya person wakachiko ka education and sports on parliament kandi obahati ya ningamanti no munyisengero ow'Abanyaruguru aba constituency y'Abanyaruguru kandi kine cyane cya kabiri cyari icyo kubanza kacenda na n'icya kabiri yasokwa na kiza mu isaye still nati nicyo kozereki nicyo ari mu isaye cyo tugambira then cyena kwasokwa n'ingambira kindi nokujya tunye mukuru kweta David Tugume Katurebe akandi wogu n'umuntu n'inzaro y'Abanyaruguru kandi n'umuntu ow'Abanyaruguru n'umuntu akuriye Abanyaruguru kandi n'umutabani wa former Chief Justice Bat Katurebe wano muzika kurunje munonga ahubwo muntu yagize miso kana kora kandi amazima nakusinga munonga cykwatagenena nabintu biyenkora kurana kandi nawe Chief Justice akabaho umunyesengero ow'Abanyaruguru kandi womwe yakozere constitution ya Uganda mbari abasukana bajeno miso kana batekwa amateka aga constitution ya Uganda sajyaga kuvuga ihanga Uganda in 1995 no bajeno miso kana bajikoraho kandi wote sayeje embera nkori netambara kurunje munonga bito nchirize kandi abantu bashatu ab'Abanyaruguru constituency abakwenda obunyishengero ob'Abanyaruguru na nyenda tubasukwa jero miso no kantera mutochi kandi tocheje turatere tubasukwa jero miso no kureba ngo embera yasukwa netambara kurunji tubasukwa tumanya na nabinji ebikwana fa omucyanga kitu na kusinga mononga nachikwatagene na constituency eje na basukwa n'ingambira y'Abanyaruguru kandi tubasukwa ntorana na bamwe muri abo bonkabo ribasumwe kwana bajeno miso kandi nabakora ki bitu tagadize munonga kugira ngo tubasukwa tugambaho amberezo ninjirango cyono kwana ukora subscribing liking sharing kandi tubasukwa tutambara kurunji tukumanya binji na kusinga munonga bikwatagenena na ambereji bitu kandi yizuka ngo ne rama yuji nibanje no miso no kurekana inkoreza ebintu nyamwinji okuruga hanuya muri Kiara studio no turi kandi mu rembo rwambara no tukwantu kwasaganya kurunji embera then
ekyokubanza katumaze nyo nkanyetera mutoki kikwatagenana omunyisengero omukuru former honorable MP mukuru Cadet Benjamin Buturo tubasoko ntumakandi we akachukorata omukirako kandi we akachiterata omukirako tubasoko ntumanyana na binje munonga ibintu koko reno bitambara kurungi munonga bitu kandi taginga Cadet taginga honorable John Dos Muhira taginga mukuru tugume katurebe taginga abantu binje munonga tubasoko ntumanya kurungi ekintu nkoko kiro kitambara kurungi ahaha omurembo aya bas munchirize mbasokwane bagamberaho omukuru honorable Cadet Benjamin Buturo kandi we akaba munyisengero yawasukwana je no miso no kurekana kwasaganya amberejo kandi ayine bitu no byakoze nko munyisengero wabunyaruguru ngase wabiro munyisengero wabunyaruguru cyo kubanza akabasukwana je no miso no kurekana natekayo ikitekateko ningase nateka kusaba kwa abantu achukwatagenena ambera kandi koko ri nkitambura kunuje munonga ni janti icyo no kwanokora ni kimwe cyonka no kurangwa asukwana je no miso no kurekana ngoma Arkiara Media News Center kandi we no kwanoje no miso no kumanya bingi munonga katuzoka cyo mukahomoro then tugaruka basukwana tandika kurunja nsongejo okay kuruka kandi mukahomoro kito tubaje no miso no kwatwereza kurunja munonga umukuru obakweta honorable Cadet Benjamin Buturo eki yakozere nkoko nanagambire akakora ebintu bingi kandi yabasokwana letaho kikwatagene yasokwana letaho kikwatagena n'obuhereza burungi kandi yaretaho entunguka mu Rubunyaruguru yaretaho ibitanda biteko mu irwaro ya Rugaza Health Center for nabije munongo kusomesa abana kureka ngo nabasokwana batwarakire kubasasura kuruga kubatwara university kandi nicyo cyabishire cyane cyo kubanza kandi zuka ngo bwiro Bunyaruguru no yamara kwa netunga district ningasi okubanije no miso no kwa netongora okuruga ari bishenyi reka je no miso no kagana kwa netunga district bit kandi ekina kwasokwa ningambe chindi no kugira nti yewiwe cyo rakore nekintu cyonka rero kango wasokwa no sharing linkage then tubasokwa ntambara kurungi ambera ejo nakusenga munonga tukwatagenera no kumanya bimwe embera koko rene itambara okay Arkiara Media News Center ntotuzengutsa kwa ntugire umusoka ntukora kintu we hayo then kutukurugaho ari Benjamin Buturo na nabi bazo akajizana no kubana robinga ikitimba cya bintu no miso no kureka ngo nikiyamba abantu abakostosi y'abanyaruguru okurugari cyambara mpaka kostosi y'abanyaruguru kwika kuno muryeru konka nigira ngo akata kacendire kugira ngo asukwana marira nuko kuruga kano parliament bit kandi aho kitima nuko kizero kikakwata muhanda kikagenda kandi mu constituency yakatera wo mukuru honorable Hatwibu Katoto nuko cyatambura mu kityo kanka abantu abamyaruguru boto barabaza kwana bajya n'imisi nuko rekana bakora ki na batunga then utakwe kono subscribing then kugenda ari umukuru David Katurebe wote akabago munyishengero konka neza ro y'abanyaruguru namanye bitu bingi mu Rubunyaruguru kugenda n'imisi nuko rekana bitegana sabantu b'abanyaruguru kandi ikindi cya kabiri kina kwaswa n'ingambira nti David Katurebe no muntu yagira ta awacha abantu bitene babona munonga awacha muntu wahansa umuntu waburizo naje n'imisi nuko rekana tegana sabantu munonga kikwatagine na no bohereza abashita kutunga uko kubanoza kureba ngo ebiti by'amagara nibitegana sabantu kikwata ebintu ebyentambura ebyebusubuzi n'abandi bitegana samunonga abantu kandi zuka ngwije niyentasa ikindi cya kabiri amizi n'ibintu bintu bari byo musoka n'ibikora cyo bitegana sabantu warangukande ibyo nibyo bintu bicesime kwa n'ibyo no misoka n'ibiyambaho umuntu waburizo n'ibyo bisomuka n'ibyo no misoka n'ibiyambaho umuntu waburizo kuko wasanga ngo ebyo byona tibikorwa abano mango umuntu waburizo natiyene magara maronje ibintu bisomuka biri bina education ebyentambura na n'obusubuzi ebyamagara ebyo bitaburi muna namizi naki amuna n'ibyentunguka ibyo kwa no geno misoka no manyanti yes omuntu ogu asumukwa na geno miso no kureka ngwakiri anatunga ekintu kimukwa kitambura kurunje munoga tutwa tutambura kurunje hanuya kandi nkoreka ngo
mukuru David Katurebe ekiyarugire nuko kugeno miso no kureka ngo na kwatira umuntu wa burizo na isajya nasomesha abana ku rugo primary secondary amwe na university wamwikirana na kuyamunora ngo ubwo nagize kureka na yamba umuntu wa burizo umuntu wa hasi itakufokasinga kugira ngo kandi manyama nyebi nora ngo nagize kureka na yamba umuntu wa hasi kora ngo akiri yabasukwana geno miso no kureka unakora ki natunga kandi ebintu binuje munonga then akinde cya kabiri cyo nakosana ngambara ta songa ya David Katurebe utakaje ngo bona ndio mutera munonga akadingidi konka nitubantu rebe ibintu ebyakuba nagira miso no kana akora ki anakora na then ko kuba no reba akikwategana nabo kuyamba abantu kwatoro mu marwaro kora ki nora muri ibintu birunje munonga then akutwika cha akaditi Benjamin Uturu nduga ko kacinyuma nora ngo hatiya ageze no miso no kana leta w'iki twatagene kiba kwetangu na ambulance yamaye ngo namagara gabantu kuko yabatsarike na buri nyuma yaje ngo ate saheje se mukwana leta ambulance jigite abitande bena benari sero mu irwaro jigite askane na benari sero mu irwaro ya Rugaza Health Center 4 aho nuko tubwe tugenda uwo mukuru honorable John Twese Gentamuhira akutwika wa kandi honorable John Twese Gentamuhira wayizana yesimba akaraganisa ibintu bingi akaraganisa cyo kubanza education cyane naho kubateraho a university na ariko ngasubona agiteka wao ikindi yaraganisa communication radio ejo akagitekaho ikindi yaraganisa twatagenda no kurango irwaro rya Bunyaruguru ngasirwa rya Rugazi Health Center 4 okurango yabasukana pushinga na article level ya hospital ebintu byakabaraganisa nibiya bina cyo kwa natambura umunongo umukintu cya campaign abati kutwantu kureba ati SAG ebintu byageze kuba nakora turango nagize umunonga kureka unayamba community kusinga munonga kwatagene na ebyo bwegese arabana byayambire waho deni kindi cya kabiri na focusinga munonga dini namba munonga maramizo agombekire yagateka waho nana abatwera kukani tekateka ngo nobore nagize kurekana yamba munonga madini kuka focusinga munonga muntu wa hansi kusinga gwa madini yes nigugo kutwebembera kuko muntu wa hansi tokuza kunga menguzo mu cyakinze kusaba maroro na corona aza kandi kuna hansi kasibensa rankaborana n'ubutoro burunki deni kindi achukwatagene nana ebyaraganise nka university takajitsi takajiresere adene achukwatagena nirwaro aikizo yagambo ya jarati irwaro na kwenendireta konkekizo w'ikimwe cyabireho ankareba ngo kandi tiba kutwikiza kugira ngo yaba kwati irwaro kariteka hihi nana irwaro ya government eri private achikwatagana na echecho na nayo bamkache akakwagamba mwapte kona nakore cyo kwegesa abana kusinzira ya jejeri na kiji koko mjeru wakaiza yajarati echecho bakwasa gukora bwensongejo yo kugira ngo hariya arwirwaro ya government hamwe na population y'abantu no bantu ba base nja population y'abantu kuko tuzatware bakano musizo mu akasese izaretekaho mu kabetawo echecho no kuza kumanya koko ariza kugira umusoro karanga horache na kigambo mbere bo miso adene kinde cya kabiri mukuru John Twese Gentamuhira yiza yaje no miso no kureka ngo na gamba nsonga na kusinga munonga chikwatagene na communication radio akajireta kandi yambo umuntu waburizo yone je no misho then kandi university je natite karibu kaganja atakajukoze nja umutsanje cyarimo nakuje no miso kana jukora ningasema mu jana n'icya kasatu nakuje no miso no kana kora kina giteka wejo university areke ngo asukwana atambura kurujo munonga azuka ngo yaruciye person wakachiko ka education and sports konko bahati atachiri cya person bitu kandi bamuhiraho abo kumara myaka nigira nkibiri yari nakora kamaze yaba vice cya person mwaka gumwe rero guno mwaka yaba chairperson akani ngira ngo on parliament basino kono buri mutunana na serving mwaka gumwe dena taba miro katuri ndebo no sakusanga bamureza kandi wa minister base kubana je miso no karanga na kora abantu kokanyanda obasikono terato chiyonkiwe kandi obasikono commenting ngao yo tugambere oti kinkureba RMP go ninga scenario bar David nareba na mukuru honorable Kadeti ntureba ngo nasa kuje no miso no kugira ikintu cyakwasikwana akora kinakora abantu b'abanyaruguru mudebeke mu masikwana mu focusinga ansongejo bit kandi abintu nibindi cyo kubanza wazo mukaruru akani cyako kiri kirungi kureka mutwaraganisa bitarabasi kubanoza gukora rero kangu wasikwana otekaho icyo no kwana okora ki noza gukora kajota mampire za karuru ABC za kwana nkore kintu cyo konki waraganisa oti za kwana bayirize cyane kandi bikanga kwicira abantu baza kwiza bakubuza bakuterena n'amabare bakuzo tukande cyane n'iki ati kati ngoko ndiye nitera muto kinyonkanya ikintu cya university cyo basa kuza kuteraho na John Twese Gentamuhira icyo kizaho usanga n'ikintu cya kirwara cyo kugira ngo nakureteka arivu ya hospital nacyo usanga cyari tubuze wakireba ati aho kuka ningira ngo byona tokawasa kubikora mu rundugu ngo wasukora ukora kino bicereza
ekuka kagera tumwereze kisanja cya kabiri deno kisanja cya kabiri eki nakugira cyangwa cyakwasukwa nagwagira no misono kana akora ki nakora yes ni garanti abantu abanyaruguru reka turengo kutwasuka njero misono kandi pushinga tuwe kutwasuka njero misono kore kantumanya imbere ko kore netamboro politics izuka mu program bajeta deratoki umucanga cyawe ikintu tugamba amazima agana amazima obasukwana ugeno miso no kumanya binji byakusaka kubana bitambara konka kusaba n'ikintu kimwe abo kubana imabari no bareba mutu yambe bazo kakatuka recording no kwa recordinga kawasukwana kagenda kurunjana akeje ni sabanti imwe abo kubana bareba abebembizi ikiza kusukwana kitu kakera media news center ntujezo kureka mutuerita amakuru agakwato mucanga ningasi abintu bikufa mutu waburijo keda gamba ari ona kugamba kagira nti kunke neki kibenchobora mukaro kaciraganisa neki nchikora kiti ningasi ugakozere neki ogu yakore neki konko guti yakore iki kandi guti yakore iki reka kunyiga twantu gambe iki kintu management ya Kera Media News Center twantu cyo kureka mutukutereza ozo online oreke ngo orebe ziri ensobiza zawo zotarakozere orebe ziri ensobizo turanokora wabasakwana uzitereza bote ubuntu twagamba nosokora ngo wabasakwana ugere misoka nkora cyane utereza bati imwe abantu special abantu barubiriza district abantu bari district mwene mwe kintu cyo kugera mu engeri yo mutima umuti yakugamba ukamunyigera ukasambone yakora nko musango mugeno misono kandi mu management politics ko kweri murebera his excellence president Museveni bamugambira binji kunkata kunyiga ubu no mwebembeze umuti bamugamba no basokwa no manyeso bya umuti yakujya tukonkaga yakahunzo muri sori yawe nturongo ina kahunzo gahito kozya gahite risoki utakaza kumenyegera nabo yagambire kitukana ago nariyo wawe mukunde akujya ngo yakora ki yagambire kitwe kwa ningamba nsongana kusinga munonga zikwatigana nabo bunyaruguru na posting ibintu y'abanyaruguru mutanaka kwa mugero mu inbox yanje mu kunkanga kanga bititwe no kugira ngo obuherezo nzo kwantu bukora kandi cyane cya kabiri tumaye ngo ogomoro mu okutandika gukora tinyenka yagoye hire Justin namaniga mu kamarohanga aya tuhangire kandi wari nagira umusono kwa tukora cyane tukuma kari yazire ngo ndiyafero mu politics nza kuzoferamo kari yaze ngo utendo fera politics nza kwito kindi yarenza kwito kindi icyo ne cya kubasa kwa nkinyita icyo ni cyicereza ngo nuko nuyo rufu yanjejo tari umuti wakumuje marufu tari yeye kuyo reka tukize tubasukwa jero minsi nuko reka tukora cyane tugamba nsonga tazo muna zimwe tubasukwa tureba kurunje munonga teratoki ari kadete Benjamin Butore teratoki ari ntamuhira John Twesje teratoki ari David Katore wasukwa jero miso no basukwa tugambera yonkiwe nice kimwe kwa nchikorwa kandi yonkiwe no rangu no bimbizi cyane nakire kitaka kozere mikiya zoka jero miso kwatwikana no mucanga cyawe basukwa jero miso kandi tukora live nkeje twakoresa yeje tukuje no miso no kureka twasaganya imbere nyinje munonga atukwategenenana obwebembezi obwabubirizi obwebembezi bw'intunguka obwebembezi bw'omuntu waburizo aha kutwantambara kurunje munonga kandi zuka ngo omurembo next nzakwa tuzatugamba ansonga izambara city twasukwantura kandi babembezi bambara city bachikozere bata honorable achikozerata umen MP wa rubirizi wambara city wachikozerata kozere ngatakozere tugambare miyaka chebeze akozere ngatakozere tugambe ari mwine mpaka honorable mwine mpaka akozere ngatakozere tugamba abantu binje munonga tureke mutasuka tutambara kurunje munonga no kwasaganya kandi mbera ikintu cyasukwa kitambara kurunje munonga tsakutegona na system yo koreka mutujeno misoka tutesa tukora program yetu turakuturayo tujeno misoka tujibuildinga terato cyo mucanga cyawe turebe ngo twabasokwa tufunana n'amasimu yoteroko hori kujantu tu live oteresimu urani basokwa no kora kino otesa tsakora nko turabe insokurondesha turabe tuteka tubasukwa tugamba ibintu binji otere tochi umanyisha kutambara kunjo miso mucanga cyawe utakarugaho kandi ngira ngo o program interato cyo mucanga cyawe nasugarandira ma UG obusinge